Готвачът Марио je fiktivni lik od TV serijete Prespav. Za razliku od toa, svi te recepti podgotveni ovde se realni i preporačani od restoran Equilibrium. Bog svima gladnima. Gladni za hranu, gladni naučiti kako se ta hrana priprema. E pa onda, moje drage kuhare i kuharice, vi ste na pravom mjestu. A ja sam na pravo to mjesto. Ukujnata na Mario, kada što se slučuva magijata. Pa da vidimo što ćemo magično danas pripremiti, a za to će ni pomogne moja te knjiga Volšebni vkusovi na Ekvilibriju. Pa da vidimo. Evo, ovo mi izgleda izvrsno remek jelo. A jeste vi spremni za pravi izazov? Ja jesam. A nadam se da i vi. Vjerujte mi, drage moje, ovo će vrijediti. Dneska će gotvime svinjsko to rebro presovano. Ju što ne volim meso, ali ovo samo zbog vas. Što se mora nije teško. Kako što ni kažuva samo to ime, normalno. Treba će nam svinjsko to rebro, celer, sajder i prah od crni luk. Pokraj higijenata, u ovom receptu treba će vam i ovo. Vrećete za spavanje. Prvo, svinjsko to rebro čistimo ga od koskite. To nije teško. A koske onda dajte uličnim kućićima koji su sada jako gladni. Onda, meso to, začinimo ga od dvete strani sa malo soli i bibera. Kad smo to učinili, meso to ga vakuumirame sa nekoliko parčinja jabolka. Ovako. Kad smo to učinili, vakuumirano to meso stavimo ga vo rernata. Tamo će da stoji 12 sati na oko 48 stupnjeva. Dok čekamo svinjsko to meso da se kuha, možemo napraviti mnogo korisnih stvari. Evo neke moje ideje šta raditi 12 sati dok se svinjsko meso kuha. Javit se svojima, oni će se sigurno obradovati na poziv, jer hrana je važna, ali i ljubav je važna. Bok, Mićiće, kak si prošla u diskotu u Resen? Ići na posao, vratit si dremu. Odigrati 8 fudbalskih utakmica. Naučite neki strani jezik, recimo meksikanski, mandarinski, portugalski, bananski. Učestvovati na maraton! Završiti neki laki fakultet, primjerice profesionalni fotograf. Pregledat trilogiju Gospodar prstenova i imat vremena izgledati Titanic. Dobro jutro! Novi dan, novi izazovi, novi mogućnosti. Ja vjerujem da je naše to svinjsko već gotovo, tako da idem sad to provjeriti. Divno da može svako jutro ovako mirisati. Nadam se da ste se i vi odmorili i nestrpljivo čekali šta ćemo sad. Znam da vas drži uzbuđenje, pa da produžimo. Svinjsko to rebro presovano, imamo ga. Sad nam treba celerot. Celerot go seckame i go stavame takav da odstoji 17 sati. Šalim se. Samo ga seckamo celerot i stavimo da se vari kao garnir. Ovako, na štanglici. I onda sve to stavimo da se obari kao garnir. Sad ćemo pripremiti sos. Za to nam treba malo luka, sitno naseckani i putar. Stavimo putar da se lijepo stopi. Dodamo kromit. Sad nam treba ono najvažnije, a to je sajder, alkoholno pivo
kojem ćemo isto dodati ovdje i čekat ćemo dok alkohol iz njega ne ispari. Da se taj umak malo zgusne, a kad sve to bude gotovo, onda sve to prebacimo u blender. Da se malo promješa i dobili smo sos za naše to rebro. Eto tako. Aktiviraj se so Aktiv, bomboni so vitamin C i guarana za poveće energija. Od Vitaminka. Sad najvažniji dio ovog recepta, a to je dekoracija. Onda kad smo stavili celerot, sve to lijepo zalijemo sa ovim umakom. I sa ove jedne strane stavit ćemo malo od ovog fermentiranog crnog luka u prahu. I eto, naše to današnje jelo je gotovo za samo 13 sata. Za svinjsko to rebro vi je potrebno 300 grama svinjsko to rebro, celer, sajder, kromido dvopravot, nekoliko parčinjata jabuka, sol i biber, bijeli luk, malku puter i jedna glavica kromidot. Da li ima polesen način? To je logično pitanje za site što ne saka da potroše polovina den na samo jedan ručak. Pa se razbira da ga postoji. Da si naračate od ekvilibrijum i da vi donese doma. A nema da morate čekate toliko. Jao, presveti Buda, ja sam toliko gladan da ću sad sve ovo pojesti. Vidimo se.